yanko double krata no emu nsem no na yede bi hwehwehwen na double krata supreme ene osunsem bi enam edika na woche se yenua bi a wote dansoman tunga na ewon kran ha yayi kan kwansia so na wo fa ya enei waba bedi dem asase bia woto ye 2002 I see dan e wo so making Christ Apostolic Church ene Langas for apostle aka boma kodwiri dan nyina guntu be utwa ase a edan mfoni e wo ase enum no wote ene se de oye ne kakra se be ya daachi ebetumi aboa woni abusua ajamba fa infoni ne kire camera ne ma mo Facebook ne edan na wo mo ekobugu ye no na nkese se wonum nya krata every court ana bibisa asana makoye wo matumi abudan na gunanso we de amamu sa eno ane se yekodwo wote won ka bi nhemu ena yekodwiri guye ya yenue ya sabre wodi dem e won ni padua akwa mu baabi mfoni ne eda ho no ayo 5 wazumi ya wazumi bi kra ka ho ankeye ya na ya hwani na tese eda no na egufa na yedwere gu no ena captain no so ode maaye no physically challenged rendered homeless and so yede atoho no but on say na nakua asem we yenka o nkrofo dodo na ebre woni omasawo ye dwin nkrofo dan ku a ye mfa court order bia mekire ye nothing obi wo wa obon say ye the bulldozer ba na ye dwire gu because oni kamafo o man na team na it say nkrofo brain obi tumi wa oro kawafo abeti but ya mentiase ye the fact is wo sky entino na say me nibi me kakra na me wono wo de nsase no wafom ya na omo de kwan na we de man ha dwen kra ne say eye asori o enti minimu ne yentumi enye nka no we minim ne be ma asori a whole church Christ Apostolic Kenya sorry ketwa minim ne bia ebetumi apusi wo mo na ya kodwira gusa we ebedomo suko but story nature said there wasn't any court order bia according to story ne say na court order bia nka ho de na so se epusu nwoma ko Christ Apostolic for kate na won so ye kopre wo mo so nkiremu ya wo mo edebema eno no ena ye say Ghanaian Times say MMDCs no positions no judge said the amanfo bufa so no wo mo te so no pese wo mo retain ena ebi so pese ye enti ho no ehuru papa ye ro mo akwata wo say 2020 free 2021 ni enkopim 2024 de ne ejai akwan ya ye behu wo man mu enya sem ketwa 6000 kilometers akwan ena wo mo ede be ma mesremu a twea de no mama wure mfi e wo se ka ho da bia meka mese na no ye nuanom GBC fo kwa atwea ekokofa focus on atwea baaye na wo hwese de kroma ne kasa say wo mto hospital say de o yare watwea anwonya na yedu twam a wontimi anko fijase na wo tumi anko asan ensuta e wo se wuwo efrise ekwan no so nye asemo etitomre bia just a bicycle so na de oto na hwe obi a opemfo a waka no na de nisi bicycle so a otimi kura free hwiwu enti lazia ma kwata atwa kwa na faka ho Kofi Job wo se hwan na ye de contract na ma no no ye nyina no so na ba bia minister ne kan o se no wo ye kwan wi a o se o ma Ghana 5 years warranty se kwan no da bia be koso aye papa enye te se die ya na no nsuo to ba ko epaja ya kan se ne ye be hwe ma na ba mu dia ye de oba de ase ho ne ase I'm for the Chronicle newspaper now for you. Sorry, so because Adum Sports page 1 here, bro. What share the Chronicle? A big one, a denim. Niger Delta gangs attack Ghanaian vessel, seize 3 Chinese, Russian, and Korean off Tema Coast. Story no ewo page 3. Now Okaimwa Ayare Hoka Krepacha says some suspected pirates are more free Niger Delta. Aitumiaba ye seize Swabe kidnap 5 crew members of a Ghanaian vessel. I'm say Atlantic Princess 70 nautical miles south of Tema. And what sure you say as at now
adeɛ we see Thursday as at now information bia entimi ba Ghana Navy ho enti your best friend Pennyfor said this particular one no there be almost CZ crew members no dey o makɔhye no yɛmbɔmɔden na yɛndie twe yɛntimi and rescue or more me dey the question asempa maestro atenase maestro me moache